Postoji lična odgovornost i briga za državu, briga za pravdu, slobodu misli i slobodu djelovanja. Hvala vam što ste dali nadu svemu onom što je još uvijek dobro, pošteno, sposobno, pravedno i čisto u ovoj državi. Zašto smo izašli na ovu protestnu šetnju? Izašli smo zato što nam ne daju izbore. U Mostaru već 12 godina, a sada ni u ostatku države. Zato što kradu izbore i što ne daju da se naš glas broji. Zato što hoće mostarizaciju cijele države kako se više ne bi morali truditi ni da kradu izbore, jer ih više ne bi ni bilo. Mostarizacija države je tihi državni udar vlasti. Izašli smo na protestnu šetnju jer smo suočeni sa njemom diktaturom u našoj domovini. Diktaturom koja se uspostavlja već 25 godina. Diktaturom koja koristi demokratiju, strah i našu šutnju kako bi dala trojici diktatora sve, a narodu ništa. Diktaturom koja zadužuje narod kreditima koje diktatori troše da ostanu na vlasti. Diktaturom koja je stvorila paralelni sistem odlučivanja izvan državnih institucija. Diktaturom u kojoj 3 diktatora putem svojih poltrona odlučuju o svemu, a narod ni o čemu. Diktaturom koja vlada pravosuđem u kojem sud postoji samo za narod, a ne za diktatore i njihove poslušnike koji su nedodirljivi. Diktaturom u kojoj se diktatori bogate, narod sve više osiromašuje. Diktaturom u kojoj za vrijeme vanrednog stanja diktatori kradu čak i više nego što to rade inače. Diktaturom u kojoj se hapse izvršioci, a ne i njihovi naredbodavci. Diktaturom u kojoj javna preduzeća služe samo za finansiranje stranaka, dok je realni sektor prepušten sam sebi i pod teškim nametima potrebnim samo za održavanje nepotrebnih nivoa vlasti. Diktaturom koja je kupovina diplome simbol snalaženja, a ne sramote. Izašli smo na protestnu šetnju jer međunarodna zajednica priznaje paralelne mehanizme odlučivanja u Bosni i Hercegovini radići se takozvanim ključnim partnerima, što u prevodu znači da sarađuju sa